Akarintere cha murinda gĩcigo-inĩ bunge kia Tharaka South ni bakuromba Rais Ruto gutigira mubango jwa utungata bwa ũgima ni jusha ni jukwerekanwa na mpwe uria kumbikika ni bameneretie kwebererwa kwa mubango jwa Linda Mama kirie kuru baria bakamatite bakiuga mubango jujo ni jwari na uguni muno kirie kuru maturene. Paul Kabithi na andikithitie mateta ja Karibaba na Kariba murida wa dini ya marimanti baraba kereba ugita mwankera thaino batiko riba gutuanja mutaratara wa ugima bwa mwire gwa imbe wa thirikari na uro kumenyekana tasha retanonto ni gwenda arugorire na ndare atwero vanderi lakini mwanka thaino gutire utethio tukuona kinyambi tureranwa twetere ene nkauria tugetera mwankari na itu athukiru mere na mbere ni mtu aratuma wikiongo akathia karugamirwa na NTF ugakundwa ndago kabua na ukenderea na maisha maku mega sanio ntiko mero bwega ntindae kwena chef sanire meti tukwandikithia na tio tutethia nonto twena ntinya ba yemo no gukugweto inya tutindiri inya na bare kwinya barito na ekoro na batio tetheka ino teno kithikiria rendio ni uregua ati sha etikuruta gwira ati ni asenzirwe ntiyiritwo ambi na tuiketa ni gwitwo gu gwatuika kinya sha enu etikuruta gwira nonto urirwa inya namba iro kwirwa gwinye ukainya wainyega kwirwa guqualify no ageria gutumotie message utumirwa ya kuria kogu ntikwana burasha gututethia na bora thio gatibiwa wegwekitie na mbecho kero ekira mbecha ukathio karute ukathondekwa thaino kinya kuria uku kwena thina tikuretera message utweka uqualify uria ukithi cibitaro rero ati utie utumika wetere bonge buraba kumemenera ni ati Linda Mama ni umbite kuruta ruta bururu wena kethikira mono no tutende ni atutethagia kinya kirinda mama wa karabura tubati gukara twathinara stress nderi twere ya karibu ngiri kibao ngiri thate tukira gwa twetere ngacha na cha eremini atende na etie no tethio Linda nyanto baye twa toruraganira tunyai tukathibwa marimanti na ndago gaikutharano na ndago nyiti kugana no tubabura nto baye twe tutio tetheka thirikari terero nya Linda Mama isi atethagia muno na mono gwende ntiko meawa kana sari kaora kana nata tukarutha nonto muntu athina kuthuka kugia nanda nonto atitetheka enda tani onkerwa nge nanda denkaga ngatethekereko ito chokerwe Linda Mama wewe sai kurema ikengo turi akoro tutetheka etera mwankare tigo nanto bagikuya imerimo antu bayinyekeri kwajua mtori umoke disibitale ukero tiendagwa wathi cibitaro rero tiendagwa ukithi cibitaro rero tumira shasha etio tumika tutie na mbia tio na murinda itu athenire nontu wana mecie tutirikageria buragomba kugo kona mbecha tweruta mbecha cia kuthi cibitare ko ike tonto boritie Rais William Ruto gutigira na kumirithiria ringi ni kingo yomba kuigwa ere ya kiguni kiri bomkuruki Ruto nontu bio bwajire na mujanda rojo utukarende utubangire bwega chaeno we etutethie tabura NTF ya tutethagia wegwa togu turekane na mdeto ciaca tuchokere NTF yetu nontu NTF enu kinya yakwe kingwa yaingirwe ngiriereku na mwanka thaino ndathire nkuria nderwa batiye mantu amu twicoka upya inkoromba mono gwego Ruto wena munini gwaku kendeke ntikomenya imbio ina thina nontu itukomea bwega itwatethagua nene chef bwega na itwatethekaga na thaino inya Linda Mama nirari kuna botio tutethia kathirikari no yenu ekwenda gukarata wegwe bukiona ititetheka gatwethanira 2027 tie munene no mokinyaga murinda mama ndeto gukorokera twikorokera gutweka tutie na munene kinyomwe gatutathura natio kabota kwegwa kiriro gietu itotheniri ndwari merimo ne twinyerie nere kutugutumira thaino Ruto twere ishaka na nene chefu tuchokeria ana beto akabana beto ibara mirugo ciara nontu bagotweka mbi ni atigira kuruta gwira Linda Mama gotie cia ana ibara mirugo
tatugakaratio ripotera Uru TV kuma Ntere Chatharaka Mbito Paul Ogwa Kabithe.